Svaka čast. Gospodine Zvijezdane, dobro nam došli. Hvala. Evo, udobno se smjestite. Recite, je li teško to svirati? Prilično teško. Moram paziti kako sjednem da ne bi odmah skandal izazvao. Aha, znači istina je ona teza. Čekajte, sad ste mi dali odgovor bez mog pitanja. Recite. Istina je, dakle, da po tradiciji, dakle, nema ništa ispod škotskih kiltova, je li tako? Pa tako treba biti. Aha. A ja sam baš pitao jedne Škote da li je to istina. I rekli su da je. To je tradicionalni običaj. I ja sam pitao, pa dobro, ja sam vidio neke Škote da nose gače. Oni su mi odmah na to rekli, da, ali oni su oženjeni. Aha, dobro, znate kako ljudi kažu bolje da umru ljudi nego običaj i tako da je. Da, apsolutno. Jeste vi oženjeni? Pa u sretnoj sam vezi. Arijana Bog. Evo, pozdravili smo i gospodičnu, još uvijek Arijanu. Evo, još bih vas htjela pitati, bila je prije par godina utakmica Hrvatska-Škotska na Dinamovom stadionu i Škoti su pobijedili, je li tako? Tako. Da, ja sam se igrom slučaja našla među škotskim navijačima, jeste vi bili možda tamo? Da, bio sam tamo, s obzirom da mi imamo udrugu Tartan Army Croatia, koja je udruga Hrvatsko-škotskog prijateljstva i okuplja ljude svih generacija, svih ambicija, svih profesija i svima je zajedničko da se družimo, zabavljamo, što neki su došli zbog sporta, pretežito zbog nogometa, neki zbog hokeja, gledamo hokej zajedno, družimo se, a imamo i golfere. Dečki koji su, inače imaju kao, kako mi nemamo livade gdje igramo golf, uglavnom imaju projektor gdje se, kao video igrice, jel? Vizualno se kao dočara da se igra golf, ali eto, jedna lijepa zabava, druženje i to se nalazi u hotelu Lop i eto ga. Vaša udruga je vrlo svestrana, promovirate mnoge sportove, glazbu, kulturu, što je još specifično, evo, za Škotsku. Viski, bravo, dobro, eto. To ćemo drugom prilikom o viskiju malo. Pa zamolit ću vas, evo, da nam još nešto osvirate ovako, po želji. Može. Evo ga, ja sam odlučio još jednu pjesmu, ja znam dosta pjesama škotskih, ali odlučio sam s obzirom da smo na televiziji javnoj, da ovim putem pozdravljam sve gledatelje i svoje Lošinjane i svoje dečke na Demeriju i Lučkom. Oni me svi podržavaju, svi moji prijatelji me podržavaju u sviranju i počeo sam kao jednu ljubav sam imao prema zvuku gajbi, a evo na kraju gdje to ide, ne, na kraju pa ljubav je najbitnija, to je pokretač. Jedna ljubav prema glazbi, druženje, to je bit svega i eto, otkad imam gajde, sretni sam, ne. Slobodno nam prenesite tu emociju, može. Hvala. Hvala vama. Amazing Grace.
li se plješću iza vaše glazbe ili ne? Ja znam da ima nekakva pravila kao gdje nije pristojno pljeskati, ali evo sve za aplauz od mene i moje ekipe. Hvala vama, hvala svima što ste me pozvali iz studija i režije i posebno džamu. Hvala Zvijezdanu. Idemo dalje. Hvala lijepo, doviđenja.